Jedna od najbitnijih stavki tokom planiranja, sprovođenja, a kasnije i evaluacija online kampanje je merljivost njenog uspeha. Za razliku od drugih, klasičnih PR kanala, online PR je jasno merljiv upotrebom različitih alata. Društvene mreže odavno nisu samo mesto za ćaskanje ili lajkovanje fotografija prijatelja. To su mesta gde kompanije vođene dobrom strategijom mogu da saznaju mnogo o svojoj ciljnoj grupi, komuniciraju sa istom, a takođe i da im prezentuju svoje proizvode. Većina kampanja u Srbiji danas se sprovodi kroz najpopularniju društvenu mrežu Facebook. Pored klasičnih reklama, kroz interni sistem za oglašavanje sve više se koriste fan strane za promociju najrazličitijih usluga ili samih kompanija. Kako bi svojim korisnicima olakšao uvid u statistike, Facebook je kreirao jednostavan, ali veoma moćan alat – Insight. Preko njega vlasnici fan strana mogu da saznaju prosečan broj lajkova tokom jedne nedelje, koji odakle dolazi na fan stranu, detaljne demografske podatke i sl. Ceo sistem sastoji se od Insight dashboarda, odnosno kontrolne table gde se sve odvija. Ona se sastoji od dva dela, prvog koji se odnosi na sadržaj strane i drugog koji daje podatke o samim posetiocima. U prvom delu mogu se naći precizne brojke, koliko ljudi je reagovalo i na koje postove, koliko njih je ostavilo komentare i sl. Drugi segment je kompleksniji i može biti od velike koristi kompanijama. U njemu se nalazi sadržaj poput grafikona sa prikazom broja fanova i onih koji su unlajkovali vašu stranu. Takođe, beleži se odakle posetioci dolaze, kojim jezikom govore i šta najviše gledaju na vašoj strani. Uz sve ove podatke može se jasno odrediti koja je vaša ciljna grupa na Facebooku, šta joj se dopada i kakav stav ima prema vašoj kompaniji.